Feluq is-sena mill-irvelijiet f'Capitol Hill, il-President tal-Istati Uniti Joe Biden qal kif attakk bħal dan qatt m'għandu jerġa' jiġri. F'konferenza tal-aħbarijiet Biden semma kif dan l-attakk fuq demokrazija ta' sena ilu ġara minħabba l-gideb tal-ex-President Amerikan Donald Trump brabta ma' riżultat tal-elezzjoni presidenzjali fl-2020. Il-President Amerikan qal kif din l-elezzjoni kienet l-akbar xhieda ta' demokrazija fl-Istati Uniti e kif 150 miljun persuna vvotaw minkejja il-pandemija. Hawnhekk qal kif Trump kien l-ewwel President Amerikan li ma aċċettax ir-rieda tal-poplu. Qal kif l-attakki li seħħu ma jirrappreżentawx il-poplu Amerikan. The former president and his supporters have decided the only way for them to win is to suppress your vote and subvert our elections. It's wrong. It's undemocratic. And frankly, it's un-American. Biden għadda dan il-messaġġ eżatt sena wara l-attakki f'Capitol Hill fejn 5 persuni tilfu ħajjithom u 100 oħra indarbu. Dan kif grupp ta' nies li huma partitarji ta' Trump attakkaw il-binja tal-qalba tal-Gvern Amerikan. Dan il-protesti ġraw wara l-elezzjoni presidenzjali ta' Novembru ta' sentejn ilu fejn Trump sostna li ġab iżjed voti mill-President attwali Joe Biden. Dawn l-attakki waslu biex jiġu evakwati s-senaturi u d-deputati Amerikani waqt li tkissru diversi affarijiet minn din il-binja. Il-6 ta' Jannar tal-2021 se tibqa' markata bħala teba' sewda fl-istorja politika Amerikana. Filmat grafiku kien wera mara taqla tiri f'sidra mill-pulizija. Sena wara il-messaġġ huwa ċar, il-vjolenza mhix is-soluzzjoni.